Bazalwane, it's very important ukuhlambulula. It's very important ukuhlambulula is to confess your sin, especially when amzalwane osele usindisiwe. Siluyazi insindiso, soluyazi ivangeli, but along the way kwaba nezinto obethakala kuzo, washayeka, kwaba nezono ongene kuzo wazenza okanye wa-backslider. Kubalulekile kakhulu ukuthi uhlambulule. Okokuqala, uhlambulula kanjani? Uhlambulula kumoya oyingcwele ngokuthandaza isono sakho, usichaze ngobunjalo baso, ungasifihli, because iBhayibheli yatsho incwadi yeProverbs ukuthi osifihla isono sakhe akaphumeleli. Isono siphilisa kabuhlungu, siyangcungcuthekisa. Ayikho into eharasa nehlukumeza umuntu ngathi sisono esingahlanjululwanga. Very important ukuthetha nomoya oyingcwele, ube 100% honest, ungabi nanto efihlayo. Okwesibini, xa ugqiba uhlambula kumoya oyingcwele, uhambe uye kumfundisi wakho, uyohlala naye phansi, uhlambulule, usithethe isono osenzileyo exactly ngolu hlobo uSathane akubethe ngaso. Khumbula, isono ayiso sakho, but uSathane ukubambisa isono sakhe because ufuna ube yiprisoner yakhe ya-spiritual. So that's why uSathane eyilwa kangaka inhlambululo nokuguquka. Noba uthi uphendukile, uguqukile, you've repented, istep esilandela is to confess esasono ukuze uSathane angakwazi baphinda kubambe ngaso. Isono esingahlanjululwanga noba uphendukile sinendlela esikubamba nesikulimitha ngaso. Sometimes ukuthi noba kuyashunyayelwa enkonzweni kanye yashunyayelwa lapho ku-social media kwezinye indawo, ukhawuleze ukhathazeke bengathi kushunyayelwa ngawe, kanti kuchana isono esisenhlizweni yakho ngekasihlambulule. Into eyenza umzalwane abe namandla nasemthandazweni aflowe nakwinsindiso yakhe aflowe, iphenye yazo kukuhlambulula. Ukuhlambuleka bazalwane, awulindi uze kude kushunyayelwe okanye uze ude ubone ukuthi wenze isono esiyinto ethile. Once awabikho right in the spirit nasenhlizweni yakho, ungabikho right, uzive ukuthi mina nomoya oyingcwele asikho right, siphazanyiswa yile nto. Umoya oyingcwele akakufihleli because is the spirit of truth. Uxela inyani ukuthi uphazame apha, lungisa le nto, ambohlambulula le nto. Babe khona ke abazalwane bathi, yo hayi mfundisi, mina nawe ukwazi uhlambula because owami umfundisi uvela athatha inhlambulo yami ayoyithi phahla epulpit okanye andihlebe ngalonto leyo, which means xa kunento enjalelo bandla suzibe selimele almost lonke from leadership ukwehla ubheke ezantsi. Otherwise into enhle ukuhlambulula, into ebalulekileyo kakhulu ukuhlambulula. Ndike nathi ke ndiyichaza komnye live ebesinapha on TikTok ndisithi uyakwazi ba uhlambulula, ufumaniseke ba lento ihlambulayo into eseyigcwele ebandleni. Athi umfundisi le nto lesewukhona lo moya apha ebandleni, nje masokhona lo moya ebandleni kuyanyanzeleka ndishumayele ngayo spirit. It's not like ndishumayela ngawe, but ndo rebuke umoya oselungene ngaphakathi ebandleni. In other words, awusachaphazeleki wena, nomfundisi akasalwi nawe. Uyavakala umuntu osetyenziswa ngumoya oyingcwele xa eshumayela, nomuntu oshumayela ingqondo yakhe, noba enegift yokushumayela okanye enegift yokufundisa, but uyavakala xa umuntu enguye oshumayela ingqondo yakhe. Naxa ethetha kuthetha umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele xa eshumayela, noba eshumayela inyani kamoya oyingcwele inothando, njengoba inothando ikubizele ekuguqukeni, because umoya oyingcwele ufuna ukuhlangula, umoya oyingcwele ufuna ukukhulula, umoya oyingcwele ufuna ukunceda. I-purpose ye-preaching ikukukhulula nokunceda abantu, noba umuntu ungene deep kangakanani na esonweni. So ndizo-advise abazalwane, masibuyeleni kwiindlela zakudala. Enye yazo inhlambululo. Kule generation yethu uSathane wenza sure ukuthi into ekuthiwa ukuhlambulula sohlukene nayo, so that sizophila sibambekile, sizokhonza sibambekile. Uyabona isono senze nge-30 kaDisemba 2025, ndenza umzekelo, awukasihlambulula uyakhonza kulo nyaka, ngeke ukhonze kamnandi, uyadlala until ude uhlale phansi uhlambule esasono. And ela demon elikushaye ngala 30 kaDisemba liza kuphinda nakulo nyaka. You understand? Lizokuphinda libuye because la kubamba ngala date. Ifana nomuntu obulala abantu. Ndike ngcokola nje manje umshumayeli nje bashumayeza abantu. Umuntu obulala abantu uyakwazi bathi ndabulala umuntu nge-5 zika August ngo-2020, kuthe xa kufika u-2021, hey ndaziva bandinukelwa ligazi xa kusondeleza 5 zika August, because esa spirit esamenza ukuthi abulala umuntu sifuna futhi aphinda achitha igazi, kuvuka into ezixabanisayo until ada
akwazi umuntu okanye adubula umuntu kanye abulala umuntu noba umbulele kanjani, because uphushwa sesa spirit angazange ahlambulula ancedakale kuso aguquke kuso. So kubalulekile kakhulu bazalwane ukuhlambulula, and xa ugqiba ohlambulula guquke, in other words uyasishiya sasono ungaphindi ubuyele kuso. Ndithetha nawe mzalwane wami oselusindisiwe, nawe wena owawayo wahlala phansi wayeka kwaukhonza, wayeka kwansindiso, wayeka yonke into, ndizoku-advise namhlanje uThixo uhlobo akuthanda ngalo. I have no words to describe indlela umoya ongcwele akuthanda ngalo. The reason usavuka usaphila, it's not by your own power or strength or by your own will. It is because of the love of God. uNkulunkulu uyakuthanda, ezothi iBhayibhile usithanda ngothando lingapheliyo, but uthando lwakhe lusiphushele ekuthini masilungise kwindawo esingekho right kuso. So nawe buyela kuNkulunkulu, buyela enkonzweni. Noba zininzi inkonzo ezirongo kodwa zikhona nenkonzo eziright. Noba bebaninzi abefundisi abangekho right kodwa bakhona nabefundisi aba right. Noba bengekho right bebaninzi abazalwana abangekho right kodwa bakhona nabazalwana aba right. Believe me, ayikuba wonke umfundisi ophila kulomhlaba urongo, onke amabandla akho kulomhlaba wrong. So buyela enkonzweni, buyela kuNkulunkulu, and umoya ongcwele uzokudirect ukuthi naku umfundisi wakho, naku umfundisi right. So bazalwane ndizokukhuthaza manje ukubaleka ukuhlambulula nozibuyisela kuNkulunkulu. God bless you.